Kaibrwi Sanmung no tui cha salo Shiksha Bhawan Abhiyaan khlaika SFI State Committee tei TSU Central Committee. Kaibrwi Sanmung ni bisingo puilao tongo hapang kwbangma Bidya Jyoti mungriwi privatization khlaina nai tongo abono mothakna ongthun. BJP Central o phaimani tei BJP IPF ti hapang phaimani yagulono rungsrungnai rongni jwngjal achai tongo. Second tongo school rogo kwbangma phwrwngnai kwrwi ADC amchai rogo no 50% hai phwrwngnai kwrwi ADC no khobui state o bahaino kwrwi nangmasuk phwrwngnai aboni bagui phwrwngnai sebok tlangna ongthun hasteni hapang 3 number tongo MBB University o MA khlaina thangka hingke 17,000 hai fee riwi ma tongo Bidya Jyoti mung riwi school college development mung riwi fee double dislike double nawi tongo tei 4 number tongo srwngnai rokni scholarship ni rang komedi wirika hapang aboni bagino tini SFI TSU Shiksha Bhawan Abhiyaan khlaikani saikhanarika TSU Central Committee ni tangpang Sujit Tripura Kaibrwi Sanmung no tui Shiksha Bhawan Abhiyaan khlaimani SFI State Committee tei TSU Central Committee ni uddoge Kaibrwi Sanmung ni bisio sini puila Sanmung no tongmani je noro nukhana BJP Central Government khlaimani yagulo tai Tripura go IPF BJP khlaimani bagui jebabe Shiksha no mane rungno jebabe baniya khlainai rongni yago tisai romani baniya khlainai rongni yangni je tisai romani aboni protibad janoi tinini sini puila Shiksha Bhawan Abhiyaan noro nukhana bahaike turuk khlaioi je education je fundamental right o fundamental right bikhara khangra jotoni no adhikar dong phiakaba bahaike turuk khlaioi kwbangma Bidya Jyoti ni mungroi kwbangma mungroi privatization khlaina nai aboni eksta second oka narok saimano tabo school rogo kwbangma teacher ni crisis বিশেষ খাই এডিসি আমচাই রংনি যদি जों সানা থাঙ্কে गोबांबा बाहाय एडिसि स्कुल 50% एडिसि नि स्कुल तिनि हेडमास्टर करे इवन स्टेट निबो तो आबहाय स्कुल रग जरा टीचर करे डाक्ति टीचर रिक्रुटमेंट खायै बरकना तेलांगनानि अंके था टंका सिनि जे नर नुखाना तबे एमबीबी यूनिवर्सिटी जों विशेष का नुखाना एमए हिस्ट्री खायना थांके 17,000 हाय फी मारoi दङ Bidya Jyoti नि मुंग्रुगय स्कुल डेभलपमेंट नि मुंग्रुगय 1500 1900 तारपरे नि माध्यमिक 12 एग्जाम नि मुंग्रुगय 2900 आबहायके जेबाबे फी डाबल नि साइड डाबल खाय दं माने जे डाबल इंजिन नि सरकार होनजागो पर एक्चुअली फी न से डाबल खाय दङ डाबल कमिडनानि बड़ कोनो उद्देश्य करे आबैने एगेंस्ट आर बायथाक जतिनि 4 नंबर डिमांड तो माने आबंका डिस्क्रिमिनेशन ताबुक जों नोखा एडुकेशन बा रों जतनि बागै अधिकार ओ जागाव ताम वानसा हिंदी ताम तिप्रासा हिंदी ताम थुलुकसा हिंदी अब जतनि इंडियानि सिटिजन नङै बिनि अधिकार फेकबा ताब रोंगो बा हिंदू मुस्लिम जे बेदाबेद खाय दङ स्टाइपेन बो जेबाबे बेदाबेद खाय दङ जे जागा स्टाइपेन 90,000 80,000 मान माने ओ जागा ताब 20,000 15,000 अतिरक्ष माने तो आबंका डिस्क्रिमिनेशन जिनि एसटी रंगनि बागै विशेष खाय जे बाबे स्टाइपेननि परिमाण कमि दै रखा अब टोटली डिस्क्रिमिनेशन ककबरक सब्जेक्ट पाना हिंदी बांग्ला लैंग्वेज पाना हिंदी यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट बात खालायनानै हिंदी जत दिक दिगे जे बाबे विशेष खाय जिनि त्रिपुरा सारक बीजेपी नि हापांनै जरागा जे बाबे डिस्क्रिमिनेशन अंगै दङ आबनि एगेंस्ट जों दिनै एसएफआई टीएससी नि उद्योगे बेयाव शिक्षा Bhawan Abhiyaan